Ai rānei me whakaako te reo Māori ki ngā akonga katoa o Aotearoa. Ko te kai kōmihana tika tāngata, kahurangi Susan Devoy tētahi, e tautoko ana i te whakaaro kia ako te katoa o ngā tamariki i te reo take o tēnei whenua. Engari ai rānei kei te tautoko ngā kai tōranga pū o te whare pāremata. Kei a Heta Gardner tēnei pūrongo. He tohe mutunga kore, ai rānei me whakaakoria te reo Māori ki ngā ākonga kura tuatahi tuarua katoa, huri noa i te motu. Pai marika, me ako i te reo Māori roti ngā kura katoa. Me te aha kua whai tautoko whai mana tēnei whakaaro. Kua tuku kōrero te kai komihana tika tāngata a Susan Devoy, ka whai hua a Aotearoa whānui ki te reo urua ngā ākonga katoa. Mai rāno mātou ko kōrero pēnā. Mai rāno ka tika engari aha kua i whai wāhi a Peter Sharples i tōna wā he minita mā tauranga tuarua, a he Māori te minita mā tauranga i taua wā, kaore i waitohungia he pire kia whai waiwai te whakaaro. Nō reira, kua tae te wā kia taka te toki māro o te pāti Māori kia whai huruhuru te wawata. Te timatanga o taku urunga ki roti te paremata, koera taku kōrero. I werohia kai mui te aruaru o te premia. Nā reira, ai, kai te hoi tēnei waka. Aha kua te pīkoko kia kōkiritia te kaupapa, e ai kia Marama Fox, kaore anō a Aotearoa kia rite, o tētahi kaupapa he pēnei rawa te whānui o te toro. Tuatahi me huri te whakaaro o Aotearoa whānui, i tēnei wā, kare rato i hiahia, kare te nuinga o Aotearoa whānui nei, e hiahia kia ako i te reo Māori roti ngā kura. He kōrero noa i tēnei wā, engari mā te ringa tuhi noa e māro, te haere, Heta Gardner, te karere.